To je novog toga puno i svašta tako. Mislim, meni se jako svidio. Opet ću ga igrati jer ipak je odličan server. Dobro. Dobro, imate nether. Ovdje su vam free itemi. Onda to spravno. To je Roko. Ako imate ovo, ove lančane gamaše, lančani prsni oklop, lančani šlijem, strijele, železo, XP bočice, jabuke, zlatne jabuke i luk. Zar ima zlatne jabuke? Da. Di? Golden apple. Šta? Ovo je warp enchant. Čekaj, ne. Onda imate Island. Island. Ovo se nešto bez... vidjela sam samo. Ima koliko je... Ajme meni. Kuću svijet, da me ne veze. Sutra ću imamo taj da invite sve to. Ovdje ako se želite raditi morate opisati spawn. Dobro. Ok, onda imate var PvP. Mini games, stvarno važni mini games. Mini games. Bi imali warp enchant? Da. Iako piše da se petak otvoriti 5.7. otvorio se malo prije. To nema veze, ali otvorio se recimo sati prije. Survival games. Survival games. Rocket Robot 2... Roko, aj pođi warp minigames. Čekaj, vratit ćemo sa čim Roko pođe na warp minigames. Roko će se, čim Roko dođe, onda ćemo se vratiti. I evo ja sam natrag Roko došao. Roko upisi VS1 join. Samo Roko uglavnom stisni ovaj znak. Jesam, šta sada da upišem? Nemam pojma. Uglavnom nećemo to ne sve. Mislim da smo tako radili. Pa di da sada idem? Ništa. Samo što nešto gleda. Dobro. Ja ću vam pokazati. Imate warp. Rankovi. Tu imate dobre rankove. Imate flyera. VIP. Šišmiš. Bet. To je vampir. Builder. Moz i admin. Admin vam ima, ja mislim, opa. Traje vam ova ponuda. Ako kupiš ranku do 31.7. ranku ostaje za ove. Zato je ograničeno jedno kupovanje. Flyer vam ima fly, on je samo 6 kuna. VIP je 15 kuna, ima fly, fed, ne znam što je fed, na jednu minutu i kit VIP. Ovo je vampir, fly ima komand bet i kit vampir. Builder ima GM1, fly, god i kit builder. Novoz ima GM1, GM0, bar, kick, jail, mut. Onda admin ima op. To je jednako. Warp field. Mislim da je po meni najbolje uređen warp field. Najbolje recimo. Po izgledu. Vidite ovo warp field. Znači najbolje. Jako je jako. Napišite u komentarima kako se video sviđa.
Kako vam se ovaj Meni najbolje ovaj pođe var Wildu, samo se uvjeri. 80 kune, ovaj mod. To je Najbolji je taj. ali admin ti ima opa. Ne Ko? to bolje, admin. Samo je 60 kuna više. Ne. Uf. Meni je ovaj dobar od 80. Ti imaš i ban. Pa dobro, šta će ti ban, ako A? trebaš prvo pita da bi banuo. Kako ti znaš koga trebaš baniti? Tako to šok, što ako to on prevari. Pa dobro, neću ja banata. I pija je. Ajde. Mene je udrio mag, jeli? Možda je bi pija zombi, a? To zombi, tako je. Jej, zombić velika. Tako je. Roko ne napadaj zombi. Idi. Okej. Jej, ovdje pe. Yeah. Kill veliki. 500 kill. Roko ne mora ovog nikak kill. Neću te prihvatiti. Ti kako gledaš. Leca iz igre. Kasno je trebao ići spavat. Iako nije trebao završiti škola. Dobri ga. I on tako. Ja igram tijel za 9 minuta. 9. Roko slajmi oko tebe. Dobro, i onda imate warp. Imate warp. Primjer. PP, ali shop je isto veliki jako. Imate, mislim, sam shop. Joj, ne, pošao sam var PP. Robi, ja sam te stavio u faction. Već u bogi, ali si napravio faction. Da, Ako ne piše se tako, the He gods. gods. Warp. Pa ne piše se tako, the gods. To je glupo tako napisati. Ako ja još napravim faction, ti to makni, to nam nije potrebno. Pa sam ga već, nisam kuću, nego samo sam da claimam i to. Pa ne, izbriši taj faction i upiši FLAV, to mi se ne sviđa to ime. Pa nego koje ćeš? Ovako se ne treba. Ovako se rako. Ne! Uzeli moj the gods. Best. Des smo najbolji. Jabolji. Mi smo jabolji. Dobro. Uglavnom imate još warp, na primjer. Uglavnom sam warp pokazao. Ovi portali još su završeni, to će biti ono sveki portal. Nekog svijeta tamo, ja mislim da će ovo biti za kreativno nešto. Dobro, uglavnom imate sad skyblock i to, zato se ne postavljaju liniji, možda dodaj hub, vidit će. A uglavnom vlastnik je bome dobar. Mislim, mene nekad posudio neke stvari. Nekad sam igrao skyblock, meni je bio posudio, dao mi je 3 pikeksa, kamen je zlatni i drveni, iako sam ga pitao samo drvene, mi je dao 3. Uglavnom, dobar je vlastnik. Ovo bolje da logirujete, registrirate. Dobro, pa to je bilo to za ovu epizodu. Ako slažete da je to bilo to za ovu epizodu. Pokazali smo sve warpove, iako Roko nije, nego sam ja. Roko se tu nešto zajebavao malo.
svi se tu dobro, ovo je vaš prijatelj i veliki pozdrav.